Ćao ljudi, slušate Balkanski mozaik. Ja sam Lazar, a sa mnom je Milica. Danas pravimo jedan mali putopis kroz vesti iz komšiluka i šire. Krećemo od Grčke, gde se dan vrti oko dve velike teme, vreme koje lomi i tragedija koja traži odgovore. Usput svraćamo do Severne Makedonije, Albanije, Mađarske, Slovenije i Rumunije, a na kraju imamo i par onih sitnih, ali životnih priča zbog kojih se čovek nasmeje ili zamisli. Milice, idemo polako, kao da šetamo kroz mozaik. Ćao svima, ja sam Milica. Ajde da krenemo od Grčke, jer tamo je baš onaj dan kada gledaš kroz prozor i razmišljaš da li da izađeš ili da se praviš da ne postoji napolju. Veliko nevreme, pljuskovi, oluje, jaki vetrovi i to u talasima. U Atici se pominju dva talasa, uz upozorenja i vetar koji ume da napravi haos, posebno uz obalu. U planinama sneg, a noću i mraz. Znaš ono kad u istom danu imaš i kišu i zimu i proleće u par sati. I kao da nije dosta što vreme pravi frku, stiže i šira slika iz Grčke. Februar je počeo baš grubo, kiše, pljuskovi, grmljavina, jak vetar, a ponegde i sneg po planinama. Temperature šarene, ali u severnijim delovima hladnije, i opet ona klasična poruka, oprez na putevima, oprez uz more i ne testirajte sreću kad vetar duva kao da je rešio da preuredi celu obalu. A dok pričamo o oprezu, Grčka ima i jednu tešku priču koja se ne završava na vremenskoj prognozi. Posle tragične eksplozije u fabrici u Trikali, gde je stradalo 5 radnica, istrage su morale da stanu jer postoji rizik od ponovnog izbijanja. Stručnjaci upozoravaju na priču oko propana koji je, kako se navodi, prošao duboko ispod zemlje na velikoj udaljenosti. Vatrogasci su i dalje na terenu zbog dima, a institucije proveravaju dokumentaciju, uključujući pitanja protivpožarne zaštite. Sindikat najavljuje i štrajk. Teško je slušati ovakve vesti, ali baš zato je važno da ne ostanu samo broj u rubrici nesreće. I na to se nadovezalo i političko obraćanje. Grčki premijer je u nedeljnom osvrtu rekao da su misli uz porodice koje tuguju i uz one koji se nisu vratili kući. Pominje se i da, iako statistike znaju da pokažu niže stope nesreće u odnosu na ostatak Evropske unije, realnost jedne fabrike i 5 izgubljenih života ruši sve te grafike. U istom dahu su najavljene razne reforme i investicije, od odbrane do zdravstva i stanovanja, ali, iskreno, ljudima prvo treba odgovor, kako je do ovoga došlo i da li je moglo da se spreči. Kad smo već kod bezbednosti, ostajemo još sekundu u Grčkoj, ali na potpuno drugačijoj sceni, u Haniji, ispred noćnog kluba, čovjek je nakon velike količine alkohola pao sa visine od oko 5 metara. Prevezen je u bolnicu, povrede nisu životno ugrožavajuće, ali se sve prati. I opet, banalno zvuči, ali je realno. Ponekad jedna noć i jedna pogrešna procena naprave problem koji se pamti ceo život. Hajde sada prebacimo priču na Severnu Makedoniju. Tamo su zimski uslovi i saobraćaj u fokusu. Vlažni kolovozi, sneg po višim predelima, a na putu Mavrovo-Debar uvedena je zabrana za teška teretna vozila. Poruka vozačima je standardna, ali uvek potrebna. Smanjite brzinu, poštujte signalizaciju i računajte na odrone u klisurama i uz reke. Zima nije problem sama po sebi, problem je kad se ponašamo kao da nije zima. I još jedna iz Severne Makedonije, opet saobraćaj, ali ovaj put. Kamere. Od danas nema više opomena, kreće sistem Bezbedan grad u Skoplju, Kumanovu i Tetovu, kao i na delovima autoputeva 8 i 10. Kamere u prvoj fazi hvataju 4 vrste prekršaja: nepropisno parkiranje, prekoračenje brzine, prolazak na crveno i vožnju sa isteklom saobraćajnom dozvolom. Ministar kaže da cilj nije kažnjavanje, nego spasavanje života. Realno, zvuči strogo, ali ako će manje ljudi završiti u bolnici, neka je strogo. Spuštamo se sad do Albanije, gde se dan podelio između vatre, vode i policijskih akcija. U selu Zvezdu u opštini Malik izgoreo je drugi sprat kuće. Požar je, kako se sumnja, nastao tokom noći dok su stanari spavali, verovatno zbog električnog kvara ili ložišta. Srećom, nema povređenih, komšije su pomogle u evakuaciji, a vatrogasci su lokalizovali i ugasili požar. Znaš ono, materijalna šteta boli, ali najvažnije je da su ljudi živi. A kad smo kod vode, jedna neobična, čak i uznemirujuća scena kod Vlore, u predelu Radime, zabeležen je neočekivan porast nivoa mora, a svedoci kažu da je voda došla visoko i poplavila delove oko ribarske luke, čak se pominje i da su ribe izlazile na kopno. Ljudi kažu da takav fenomen nisu videli ranije. Uvek je teško odmah reći šta je uzrok, ali ovakve slike podsete koliko priroda ume da bude i lepa i nepredvidiva u isto vreme. I onda, Tirana, policijska hronika, uhapšena je 4 osumnjičena za krijumčarenje i prodaju vatrenog oružja.
Navodi se da je oružje uglavnom stizalo iz pravca Kosova, a policija je oduzela više komada, pištolje, automatske puške, municiju, delove za modifikaciju, čak i radio uređaje nalik policijskim. Operacija je vođena uz nadzor tužilaštva, a istraga se nastavlja. Ovo su one priče gde shvatiš koliko je tanka linija između ilegalne robe i realne opasnosti na ulici. I još jedna iz Albanije. U Korči je uhapšen 42-godišnjak osumnjičen za krađe iz više vozila. Kod njega su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa provalama, od elektronike do dokumenata i ključeva. Kažu da je ranije već osuđivan za isto. Klasična priča ponavljanja, gde se svi pitaju kako sprečiti da se ovakve stvari stalno vraćaju u krug. U Albaniji je jedna političko-pravna tema. Gradonačelnik Tirane Erion Veliaj traži zamenu mere pritvora, a na posebnom sudu je počela sednica. U predmetu se pominju optužbe koje uključuju korupciju, pranje novca, neizjavljivanje imovine i zloupotrebu položaja, a u dosiju je više osoba. Ovo je jedna od onih priča koje se u regionu pažljivo prate, jer svako ima svoju teoriju šta je politika, a šta je pravosuđe i gde se tačno seku. Sad jedna tema koja je više za glavu i srce nego za sud i policiju. Albanska stručnjakinja za mentalno zdravlje govori o tome kako zima ume da pojača stres i anksioznost. Kraći dani, manje svetla, manje kretanja, poremećen san, više scrollovanja, možda i više alkohola i eto ti winter blues. Preporuke su jednostavne, ali često teške. Rutina, fizička aktivnost, kvalitetan san, manje društvenih mreža i ako treba, razgovor sa lekarom. Ne moraš da budeš na dnu da bi potražio pomoć. Idemo sada do Mađarske, gde ima svega, od saobraćajne drame do finansijskih promena. U Sombatilju je, prema izveštajima, došlo do teške saobraćajne nesreće nakon navodnog nadmetanja automobila. Jedan automobil je velikom brzinom prešao u suprotnu traku i udario vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smera. Povređeni vozač je prevezen u bolnicu, a drugi učesnici navodno su otišli bez zaustavljanja. Trka po gradu nikad nije samo malo gasa, nego često rulet sa tuđim životima. A kad se pređe sa volana na novčanik, u Mađarskoj od 1. februara stupa velika promena u podizanju gotovine. Limit besplatnog podizanja se povećava, i to duplo. Vlada poručuje da je gotovina i dalje osnovno sredstvo plaćanja i najavljuje strogu kontrolu sprovođenja. Ovo će mnogima zvučati kao olakšanje, naročito kad ljudi pokušavaju da izbegnu dodatne bankarske troškove, ali i kao još jedan znak koliko se države različito odnose prema kešu u eri kartica i aplikacija. I još jedan paket iz Mađarske. Najavljena je lista državnih podrški koje bi trebalo da se realizuju u februaru, povećanja minimalnih plata, poreske olakšice za određene grupe, isplate dodatnih penzija, povećanja plata u socijalnom i kulturnom sektoru. Poruka vlasti je: neće biti štednje, porodica ostaje centar politike. Kako će to izgledati u praksi i koliko će ljudi zaista osetiti promenu? To je onaj deo koji se uvek meri tek posle nekoliko meseci, kad računi stignu. Usput, jedna mađarska zdravstvena vest koja zvuči baš obećavajuće. Govori se o krvnom testu koji bi mogao da otkrije biološke promene povezane sa Parkinsonovom bolešću mnogo pre simptoma, čak i decenijama ranije. Koriste se modeli mašinskog učenja da prepoznaju obrasce u ranoj fazi. Naravno, nije zamena za neurologa, ali kao skrining zvuči kao velika stvar. Ako se ovakve metode pokažu pouzdanim, to menja način na koji razmišljamo o prevenciji, a ne samo o lečenju. A sad malo Slovenije. U Izoli se gradi 6 zadržavnika za zaštitu od poplava, radovi bi trebalo da budu gotovi do leta. Ideja je da se voda privremeno zadrži i onda kontrolisano otpusti u vodotok. Projekat nije mali, a još veća priča je dugoročni plan zaštite koji bi koštao znatno više. Posle svake sezone ekstremnih padavina, svi se sete da su takve investicije zapravo ulaganje u miran san. I da ubacimo malo sporta iz Slovenije, čisto da prodišemo, slovenački biciklista Gal Glivar zabeležio je najbolji rezultat u karijeri u svetskoj seriji, ušao je među prvih 10, tačnije završio 8. i uzeo bodove. Uvek mi je simpatično kad ovakve vesti dođu između svih ovih teških tema, podsjetnik da se negde ljudi takmiče, treniraju, rastu i da nije sve samo kriza i incident. Selimo se u Rumuniju, ali krećemo od jedne skoro filmske priče. U opštini sa jedva preko 100 stanovnika nema pijaće vode ni kanalizacije, a gradonačelnik ide na posao privatnim helikopterom koji vredi $100.000. Kaže, privatno je, pilot je, koristi ga za sastanke. Ali kad čuješ nema vode i helikopter u istoj rečenici, jasno ti je zašto ljudi dižu obrvu i zašto se traže odgovori o prioritetima i uticaju na upravljanje opštinom. Rumunija ima i jednu praktičnu priču.
Protekcija potrošača je radila kontrole širom zemlje i našla ozbiljne nepravilnosti. Hrana kojoj je istekao rok, proizvodi u lošim uslovima, opasne igračke bez informacija, problemi sa nakitom. Kazne su velike, a nekim firmama je obustavljen rad dok se ne ispravi stanje. Ovo je ona vest koja te natera da pogledaš rok trajanja i kod kuće, i u prodavnici, i svuda. I ekonomski ugao, minimalna plata u Rumuniji je među najnižima u Evropskoj uniji sa svega nekoliko zemalja ispod. Kad se poredi sa državama gde je minimalac višestruko veći, vidiš koliko je realnost rada u Evropi različita i zašto ljudi odlaze, vraćaju se ili ostaju zaglavljeni između želja i mogućnosti. Imamo i jednu turističku vest koja je zanimljiva, iako je došla kroz rumunske medije. U Rimu se uvodi ulaznica da bi se prišlo fontani di Trevi. Mala suma, ali ideja je da se smanji gužva i obezbedi održavanje. Trg ostaje besplatan, ali za onaj prvi red uz fontanu, karta. Turizam se svuda lomi između pustite ljude i grad ne može da diše. Ovo je još jedan pokušaj da se nađe sredina. Sad jedna kratka vest o Ukrajini, čisto da ispoštujemo okvir. U Abu Dabiju se održavaju novi razgovori ukrajinske i ruske strane, ali očekivanja su niska. Delegacije razgovaraju bez velike javnosti, a ključna pitanja ostaju ista i teška: teritorija, bezbednosne garancije i politički uslovi. Dakle, ima kontakta, ali nema velike euforije da je rešenje iza ćoška. Vraćamo se na širu međunarodnu sliku koja se preliva i do nas. Odnosi Evropske unije i Irana su se dodatno zategli. Nakon odluke Evropske unije vezane za revolucionarnu gardu, iz Teherana stižu poruke da Iran evropske vojske označava kao terorističke grupe. To je ozbiljna retorika i pokazuje koliko se diplomatija u ovakvim trenucima pretvara u razmenu teških etiketa, što obično znači još manje prostora za smirivanje situacije. I još jedna tema koja se pojavljuje na više mesta danas: prelaz Rafah između Gaze i Egipta. Najavljeno je ponovno otvaranje, ali ograničeno i u pilot režimu, uz koordinaciju evropske misije, Egipta i drugih aktera. Ulazak i izlazak su strogo kontrolisani, a naglasak je na bolesnima i ranjenima. U pozadini, humanitarna situacija je i dalje teška. Ovo je jedan od onih koraka koji zvuče kao mala vrata nade, ali i dalje daleko od normalnog života. Za kraj, da spustimo tenziju jednom sitnicom iz Mađarske koja je savršena za kraj dana. Da li ste znali čemu služi ona mala rupa na makazicama za nokte? Da ih okačite na ključeve, neseser, torbu, da ih ne izgubite i da budu pri ruci. Znam, zvuči smešno, ali to je baš taj moment kad kažeš stvarno. I možda je to i dobra metafora za ceo mozaik vesti. Nekad su detalji mali, ali korisni, a nekad su veliki i traže odgovornost. To je to za današnji balkanski mozaik. Prošli smo od oluja i zimskih puteva, preko tragedije i istraga, do kamera u saobraćaju, policijskih akcija, mentalnog zdravlja i onih čudnih, ali zanimljivih detalja iz svakodnevice. Ako ste na polju, vozite pažljivo, ako ste kod kuće, proverite utičnice, rokove i napravite sebi malo svetla u ovom zimskom delu godine. Ja sam Lazar. A ja sam Milica. Hvala što slušate, čuvajte sebe i druge i čujemo se sutra u istom ritmu. Pozdrav!